Bakwethu ikudibana njalo lamhlanje kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule. Ngithanda ukuthi ngilamukele lonke eselithe gwaqa lilalele lolu hlelo ingani inkosi ngalibusisa. Siyathola imbiko ezayo abanye bencediseka kakhulu. Kuyasithokozisa khona ukwazi ukuthi lolu hlelo liyaphathisa abantu ukuthi bathande ilizwi kaNkulunkulu njalo baliphenye iBhayibhili njalo kwabafundisi bephambi kwethu lapha. Ngingakamukela abafundisi vumani ukuthi ndivezele ugwalo lendiphethe ngesandla. Ugwalo lolu endiveza amaviki wonke lugwalo oluhle kakhulu. Ngalibona luluncane kodwa luqukethe izinto eziningi ezinhle. When God said remember, ngilunika mahala lolu gwalo limemezela amaviki wonke. Nxa uthanda ukwana uthole thumela umbiko wakho. Ungenzakala abanye lathumela umbiko alaze lathola phinda ungaze wadina. Ungenzakala kukhohlakele mbe kulibalekile thumela umbiko wakho sikunike lolu gwalo. Uyathumela enombolweni ze WhatsApp 0718444196 0718444196. Umfundisi uNdlovu ngiyokhulumayo. Ngamukela abafundisi abaphakathi kwethu, umfundisi uMpofu lo mfundisi uMpofu. Siyalamukela abafundisi, amukelani abalaleli. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule okhulumayo umfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyalamukela njalo ehlelweni lethu lwale iviki lapho sifunda khona iBhayibhili sindawonye okhulumayo umfundisi uOB Mpofu. Siyabonga. Siyabonga abafundisi. Nansi indaba kuthiwa hlanganani madoda. Indaba esikhangelane layo lamhlanje isigaba sesibili uPauli leSabatha. Ikakhulu sikhangela izincwadi zikaPauli ezingazathi ziyaphica abantu. Lamhlanje sikhangela incwadi yabaseGalatia lencwadi yabaseKolose. AbaseGalatia ngusahluko ngesika 4 indima ka9 sisiya kweka 11. Kodwa nxa singayikhangela ngobubanzi bayo nje isahluko sonke sikukhulume kuvike liphelileyo balaleli ukuthi khangela ukuthi uPaul uthini encwadini yonke la kumica ephambili ephezulu lengaphansi ukuze ungaze wagijima le ndaba engayisiyo. Kasiqaleni bafundisi sikhangele kwabaseGalatia ngu4 indima ka9 sisiya ku indima ka11. Sibalele mfundisi siqoqe. Ngiyabonga mfundisi nizafunda lapha encwadini yabaseGalatia isahluko sesine sifunda kusukela evesini ngelika 9 siye kumakwelika 11. Bible lithi lona ke kodwa kathesi njengalokhu selimazi uNkulunkulu kumbe kangithi selisaziwa nguNkulunkulu libuyelani empini yemimoya yalumhlaba ebuthakathaka leyize na lithanda ukuphinda libe izigqili zawo na ligcina insuku lezinyanga lezikhathi leminyaka ngilovalo ngani ukuthi mhlawumbe ngisebenzele ize ngenxa yenu. Ngasindaba bafundisi uthini uPaul kuvike phela esikhulumile ngendaba zensuku lezenyanga lezeminyaka nasi sesidibana labo baseGalatia. Siyabonga. Mhlawumbe singakhumbuza futhi abalaleli mayelana lencwadi zikaPaul. Ukuthi incwadi zikaPaul sifundile ku2 Peter 3 ivesi ngu15 lo16 ivike phelileyo ukuthi zifuna ukunanzelelwa ngoba abantu abaningi bagcina beziphendulele. So kumele sinanzelele futhi incwadi le sifunde kuyo kuthiwa incwadi yabaseGalatia. Kwakule bandla okuthiwa libandla laseGalatia. So ukuze sizwisise ukuthi uPaul ukhuluma ngani la kumele siqale sibe kwazi futhi ukuthi kathi okwakuhlupha eGalatia kuyini. Okwazi ukuthi uPaul abhale athi abantu athi ngisebenzele ize athi ligcina insuku lezinyanga kuyini okwakusenzakala. Sizakhangela ukuthi ibandla leli elaseGalatia leli uPaul wayelisungulile ngokuchumayela kwakhe kwaphenduka abantu. So wayebafundisile ngokuthi umuntu nxa esindiswa usindiswa ngomusa ngukholwa kubani kuJesu Kristu. Wasesuka uthe esesukile kwasekubuya amateacher okuthiwa ngamaJudaizers sike sakhuluma ngayo iviki eliphelileyo. AmaJudaizers lawa
babe ngamaKristu asuka enkolweni yesiJuda kodwa bengafuni ukuchiya amasiko ani esiJuda. So ama-Judaizers la balandela ngemva kukaPaul bafika batshela abantu ukuthi into elitshelwe nguPaul le kanjani kayisebenzi, akulaza ukuthi umuntu usindiswa ngomusa ngokukholwa, kumele lina ligcine imithetho, kumele lisoko. Ungafunda ukuthi kaMose kumele ligcine imithetho kaMose esikhulume ngayo isithethe na ceremonial law. Ukuze usindiso wena kumele ugcine ceremonial law, kumele usokwe. So amaGalatia balahla lokhana ukukhulunywa ngubani, okhulunywa nguPaul, bathathwa kwabafundisi bani bamanga. So baqala ukugcina izinsuku zemikhosi yamaJuda ezingelani lomthetho kaNkulunkulu elithumi. So uPaul ku chapter 4 la yikho esebuya usesithi yena lina abantu baseGalatia uNkulunkulu selimazi. Kungenzakala njani ukuthi selisazi uNkulunkulu libe selibuyele empini yemimoya yalomhlaba? Abe sesithi yena selifuna ukuphinda libe izigqili zemthetho yamaJuda na? Okuqhathekileyo kulesi sigaba ukuthi sehlukanise lokho esikugcizelela kakhulu kulomthetho kaMose kulomthetho kaNkulunkulu. Right. Umthetho kaMose lo yiyo umthetho yemikhosi lezinsuku ababezigcina emikhosi eyisikhombisa. Ngabona umfundisi uCK uzayithinta leyo mkhosi eyamaJuda ababeyigcina belezinsuku ababezila ngazo. So uPaul akhuluma ngakho lapha yithi indaba zilifuna uba izigqili zomthetho kaMose. uJesu yena esefile ngaphi esiphambanweni. Kodwa umthetho uPaul akhuluma ngawo la kakhulumi ngemithetho elithumi. Hayi ukhuluma imithetho yamaJuda. Then izinsuku lezinyanga lezikhathi leminyaka akhuluma ngazo ilanguage yangikhona ngombe ngolimi lwakho ungabuyela kuLevi 23 kukhulunywa ngemikhosi yamaJuda ababeyigcina bengakaphenduki bengamaKristu. Yiyo amaGalatia abasebefuna ukubuyela kuyo abakhuzwa ngayo lapha nguPaul, kodwa kakhulumi ngosuku lweSabatha. Ngifuna ukuthi umfundisi ungakayithi khonapho ukuthi abalaleli siyenze bazwisisa ukuthi ngesikhathi leyo mthetho isadingeka kwakungela hlupho ngoba yayikhomba uJesu, yayibafundisa ngecebo losindiso. Yayilenda ngoba umuntu seyathi wona ayimthetho engekaMose uthi engelandaba. Hayi yayilendaba. Yes. Kodwa isikhathi sawo kwakungasadingeki. Yes. Xa uJesu esefile. Sike sakubeka lapho ukuthi khona kudala wathi ungakhonjwa wawuphi umfanekiso wazithethe anti vele ku WhatsApp ungakhonjwa usuphi umfanekiso ufaka lapha umfanekiso wentombi kunjalo wesikhwameni sesandla senxele bese okhohle ukuthi ulokhu uvula ukhangela ulokhu uvula ukhangela umfanekiso. Xa usumthethe kambe ngoba lokukhangela umfanekiso akungamangalisa kakhulu uthi yena laphana ulokhu uthethe umfanekiso ukhangela umfanekiso umuntu wakhona umuntu yena sekhona. Mfundisi woza la. Siyabonga mfundisi. Imikhosi yakhona ukuze siqambe abalaleli bayizwisise. Kwakulomkhosi wePhaseka. Enxa ungasinceda ngombhalo wakho lapho uvula bonani uvulile. uLevi ngu-23 ivesi ngelika 38. Ngizabala lapha uLevi ngu-23 ivesi ngelika 38. Ithi yona ke kumbe ngiqalisele ku-37. Ithi leyi imikhosi emisiweyo yenkosi eliza kuyimemezela ibe zinkonzo ezinkulu ukuba kunikelwe iminikelo yenzelwe inkosi ngomlilo, iminikelo yokuchiswa, leminikelo yempuphu, imihlatshelo leminikelo yokuthululwa kube yilo lalo mnikelo ngosuku lwawo. Kanye lamasabatha enkosi leziphiwo zenu leminikelo yenu yonke yokugcwalisa izithembiso leminikelo yenu yonke yesihle elinikela ngayo enkosini. So ke kodwa ke imikhosi yakhona nxa siyiqamba kulomkhosi wePhaseka wawuvele umisiwe abantwana bakwaIsrayeli bephuma eGibhithe besiya elizweni lesithembiso ilizwe leKenani. uJesu esefikile ke antsho yena nguye wabuya wayikhonjwe liwundlu lalalela hlatshwayo kulomkhosi wePentecost, kulomkhosi weTabernacle, kulomkhosi njalo wezithelo zakuqala. Then kube lomkhosi wokubuyisana, usuku lokubuyisana lolwana lukhulu lapho kwakubulawa khona iwundlu kwakukhomba uJesu.
yikho ke esefikile ke uJesu isikhathi engakafiki uJesu le imkhosi yayifanele ukuthi yenziwe kodwa ke esefikile ke umnikazi wayekhonjwa ile imkhosi akusamelanga yenze njani yenziwe Imfundo singabamba umlomo ukuthi khona kunjenge signpost yebo kanti ibhakani liyabe likukhomba yebo uthi Bulawayo ufike wehle ebhakaneni hayi wona uyalilandela ke uze uyefika lapho onjani ufika khona ngaso ufikile seliqedile umsebenzi wayo imkhosi yona le yimsebenzi yayo yonke yona leyo okukhulunywa ngayo ngifuna siphangise bafundisi sikhangele le indaba ehluphayo kwabaseKolose isikhathi sisavuma abaseKolose besibili sahluko sesibili chapter 2 verse 16 to 17 amavesi ona lamabili kodwa aya nganayakhathaza kwesinye isikhathi sibalele mfundisi siyabonga ithi yona Kolose 2 verse 16 ngakho kakungabi khona umuntu olilahla ngokudla la ngokunatha loba la ngemikhosi loba ngokuthwasa kwenyanga loba ngesabatha lezi zinto ziyisithunzi nje salokho okuzayo kodwa umzimba oyiwo ngokaKristu akungabi khona umuntu olilahla eyamithi judge njalo olahlulela so khonapho ngena futhi endabeni eqhakathekileyo singeneni khonapho lapha sikhangela ibandla laseKolose ibandla laseKolose uPaul leli kayisiyo owalizungulayo kodwa wezwa ukuthi sokulohlupho uhlupho lweKolose lwalumi ngaphi kwakulezi zinto eKolose lapha okuthiwa i-Gnosticism lokuthiwa ngama-Judaistic tendencies i-Gnosticism babe sithi bona kulolwazi olufihlekileyo oluthile umuntu okumele abe lazwi ukuze asindiswe so umuntu kasindiswa ngoJesu kodwa kulokunye okuyi-information okufihlekileyo ngabakwazi khona okungama-secret kwakhona susindiswa abanye babe lokho bebuya lemkhosi yamaJuda yikho kuthiwa ama-Judaistic tendencies babefundisa ukuthi khona khana okwakusenziwa ngamaJuda imkhosi le esikhulume ngayo kwakumele umuntu ayigcine ukuze anjani asindiswe yikho uPaul lapha abhala ekhuluma ngakho ukuthi akungabi khona umuntu olahlulelayo ngalezi zinto ungananzelela ulimi olusebenza lapho ukhuluma ngemikhosi akhulume ngokuthwaswa kwenyanga iBhayibheli yesikhiwa esindebele lithi loba ngesabatha kodwa yesikhiwa ngolimi lwakhona olesiGreek isebenzisa ubunengi ithi amasabatha akayithi isabatha elilodwa ithi amasabatha ubaba umfundisi lapha ngawo amasabatha akabaliswa yiwo amasabatha okukhulunywa ngawo lapha kuLevi 23 verse 37 lo 38 kwakusenzakalani nxa amaJuda babe badlula umfundisi yebo amasabatha ayikhona isabatha kunjalo kumele kuyehlukane kulobunye lani lobunengi ungafunda uLevi ke ngo23 verse 37 lo 38 efundiweyo lapha iyasitshela ukuthi amaJuda nxa babe lemkhosi yona le ePhasika labo losuku lokubuyisana eyisikhombisa le babezila ngelanga lakhona so ukuzila kwabo lokhu kwakubenza bethi lawa malanga yaleyo mkhosi ngamasabatha ngoba ngifundisi singakubamba umlomo nxa uchasisiba lithi sabatha andithi ukuphumula exactly so babephumula ngalezo nsuku so lawa amasabatha emikhosi abo Day of Atonement labo Phasika yiwo iBhayibheli eliwabiza lithi ngamasabatha uLevi ngo23 verse 38 ithi amasabatha lawo ayegcinwa ngaphandle kwesabatha lenkosi isabatha lenkosi yiliphi yilo leli sabatha elisemthethweni elichumi lawa hayi ngamasabatha emthetho kaMose yiwo amasabatha okukhulunywa ngawo kuLevi kuKolose la ngo2 verse 16 yikho uzananzelela ukuthi ilist yakhona ikhuluma ngemikhosi ikhuluma ngenew moon ukuthwasa kwenyanga la ngamasabatha iBhayibheli kayikhulumi kakhulu ngosuku lwesabatha iluhlanganisa lemithetho kaMose nxa ikhuluma ngalo iyalucacisa lona ayithi amasabatha nxa ikhuluma ngosuku lwesikhombisa ithi isabatha angithi mfundisi singakayikhatshana kwapha esadlula khona ungabuyela vele kuzasinceda singabuyela kwapha esadlula khona uthi ngoba usuku lwesikhombisa lulisabatha yes akutsho ukuthi lingamasabatha hayi lulisabatha yes njalo okunye khonapho uverse 17 uthi yena lezi zinto ziyisithunzi esakuthinta indaba yesithunzi umfundisi okwayithinta ukuthi imithetho le ukukhulunywa ngayo lapha ayisiyo umthetho elichumi imithetho elichumi engasosithunzi ngoba kulanto eyayikhomba ephambili ezayo kodwa okwakuyisithunzi kumbe kungumfanekiso esike sakhuluma ngawo ejaha elikhonjwe intombi umthetho elichumi kwakungasomfanekiso hayi yikho kanye kwakuveza isimilo sikaNkulunkulu intando kaThixo kodwa imithetho eyisithunzi ile ekaMose
ukuthi emihlatshelo lemikhosi yiyo eyayisithunzi esikhomba kubani kuJesu. uJesu ke esefile leyo mthetho kayisasebenzi. Njalo isabatha esikhuluma ngalo leli lalivele likhona isono singakanjani singakabi khona. Lalingaso sithunzi esikhomba olunye ulutho. Hayi ngoba imithetho le eyizithunzi yabuya ngemva kokungena kwesono. Kodwa isabatha laba khona isono singakanjani singakangeni. So lalingaso sithunzi esikhomba kuJesu. Sike siyabonga mfundisi. Njengobana ke sechilo laphana kuvesi ngu17 ukuthi lezi zinto ziyisithunzi nje salokho okuzayo kodwa umzimba uyiwo ngoka Kristu. Singakhumbula ikakhulu ivesi kaLuka 4 ivesi ngelika 16 iyasitshela ukuthi uKristu yena ngokwakhe lapha emhlabeni wayelomkhuba wokukhonza ngosuku lwangesabatha. So ke nxa wayelomkhuba wokukhonza ngosuku lwangesabatha kayisilo leli isikho lokukhulunywa ngakho. Vele umpostoli Paul ukona lamavesi esiwabalele akaKolose lapha nekaGalatia lo Roma lwana esiqale ngayo kakhulumi ngesabatha elokukhonza. Ukhuluma ngemikhosi le eyisithunzi ethi ungalandela isithunzi uyefika intweni eyiyo kawusadinga isithunzi ngoba usufikile kulokho kuyikho okuluqobolo okuqondileyo okukhonjwa isithunzi. So ke uzananzelela ukuthi kakulani le sabatha lapha elikhomba indalo elisibisela ukuthi uNkulunkulu waphumula ngalolu suku walubusisa. Futhi uJesu aze athi ukuthi mina ngiyinkosi ngitsho le sabatha. Ake sibuyele verse 16 wafundisa. Funa sike sikhangele kunye lapha mbani umbaleke kanje. Ake uthena uyiphinde mfundisi lapha. Ithini? Uthi yena ke ngakho ke kungabi khona umuntu olilahla ngokudla la ngokunatha loba la ngemikhosi. Eyami lapha ithi holiday of the new moon. Loba yesindebele bisisithi loba ngokuthwasa kwenyanga. And dlula futhi loba ngesabatha. Esindebele loba ngesabatha le yalahleka esikhiwa lapha ithi and of Sabbath days. Yes, plural. Khonapho kule ndaba mfundisi. Yikubona ngifuna ukuthi silandele kancane. Ungakhangela ekela sikhangele uSabbath days lo. Ungakhangela ku New Testament nxa ukhangela kuma Gospels. Holidays. Yes. Ungakhangela kuma Gospels la eBhayibhelini umuca lo othi Sabbath days usetshenziswe phose ka19 nxa sibala la khona apha ku Colossians. Njalo ungakhangela indlela osetshenziswe ngayo kulomahluko nxa usukhangela ngolimi lweBhayibheli ioriginal language. Nxa kukhulunywa ngokuthi lisabatha olulusuku lwesikhombisa kuyathiwa the Sabbath. Kuba lo the lwana. Antu uyabona indaba. Ungabona kuthiwa the Sabbath. Yikho lapha uJesu kuthiwa is the Lord of the Sabbath. Antu uyabona. Not of a Sabbath. Kodwa lapha ungabuya kuKolose la akula the andu yabona udhilwana kakho khona kulomahluko omkhulu kakhulu nxa ufutatha iBhayibheli ngolimi lwakhona. So ukuthi akula the ube subuyela la ku Testament elidala uzathola kuyahambelana futhi lamasabatha emikhosi. So ukusetshenziswa kwegama leli lithi amasabatha Sabbath days lingela udhi ngesindebele kuthiwa kuyini ngesikhiwa sibeke right. So udhi lo kakho lapha ku Kolose 2 udhi utsho anbathi definite article ukuthi kuthintwe yona le uqobo uyacacisa uqobo lwento le athi sithunzi. Yes. So lapha udhi kakho udhi nxa engekho ngolimi lweBhayibheli kutshengisela ukuthi ayisilo sabatha olulusuku lwesikhombisa kodwa ngamasabatha okuthiwa ngama-ceremonial Sabbaths, amasabatha emithetho kaMose okwakuyikuphumula ngensuku zemikhosi, imikhosi ababenjani beyithakazelela. So nxa ukulandela ngolimi lweBhayibheli akukhathazi ngoba kuyakutshengisa ukuthi hayi amasabatha okukhulunywa ngawo lapha kayisilo suku lwesikhombisa kodwa ngamanye amasabatha eyikuzila ngezinsuku zemikhosi eqanjiweyo leyana esemthethweni kaMose. Kulahleka ngaphi bafundisi ngoba abafundi beBhayibheli abaningi bangafika khona apha bafika balahleke. Ukuthi umuntu nxa esiya endaweni ethize nje afika phambi kwaqondele kodwa yena kumele aqonde ngoba kuya khona kulahleka ngaphi lapha nxa sibona nje. Ngiyakuzwela ukutsho kodwa ngizama ukudinga ukuthi sincedise abalaleli ukuthi umuntu engathi nxa efika la athi uPaul ulahla isabatha lemthethweni lichuwa right kulahleka ngaphi. Mina mbona ngazani kulahleka kubachumayeli
ababe befuna ukudonsela ingubo ehlangothini lwabo. IBhayibheli lona licacile. Ngoba ungakhuluma nje ubana ke sikubeka ukuthi isabatha leli esikhuluma ngalo kayisiluphawu lakhuluma ngalo ngoba lolu lusuku lwenkosi. Imithetho yonke elithumi ungabuza ngomthetho wakuqala. Baza kutshela abachumayeli bonke siyavumelana ukuthi uright. Owesibili ungabuza ukuthi ku-right yini ukuthi sikhonze izithombe bayala. Owesithathu ubabuze futhi ukuthi ukuliphatha igama lenkosi ngeze kulungile yini bayala. Ungabuya ukukhulume ngokufeba bakula mchumayelo ongavuma ukuthi mina ngiyafeba. Ungabuya ngokufakaza amanga bathi kuqondile. Kodwa ke kungabuya kulelo lusuku olukhomba ukuthi uNkulunkulu ulosuku alumisayo. Ngenxa yokuthi thina abachumayeli siyabe sifuna ukuzikhethela lwethu usuku kulapha ababuya khona bathi leli isabatha labethelwa esiphambanweni. Mina ngizanika umzekeliso ngalindlela mfundisi. Ake sithi imino yami le emihlanu leyi kulomunwe owodwa obuhlungu. Bese ngisiya kudokotela, udokotela athi mfundisi njengoba ke umunwe lo usubolile lo owodwa lo faka isandla sakho lesi esileminwe ngo5 aqume sesifuso kumele siuqume ukuze ungaze wathelela eminye imikhuhlane. Ngifake lapha etafuleni lapho ku operator khona abe sequma imino yami yonke leyane ngo5 afuthi faka futhi esinye isandla aqume yonke yona leyane ngo5. Nxa ngihlaba umkhosi ngisithi ngisizwa ubuhlungu athi don't worry ungazikhathazi sizabuya sithungele eminye imino le engabolanga. Mina ngicabanga ukuthi akula dokotela ongasebenza ngaleyo ndlela mfundisi. Ngicabanga futhi ukuthi nxa engaba khona ngeza ke ngivuma ukuya kudokotela onjalo ngoba lo dokotela uyabe engayazi into ayenzayo. Kuyafanana la khona ukuthi okwenza ukuthi abantu silahleke sithi thina isabatha labethele esiphambanweni. Angitsho amasabatha isabatha elisemthethweni olithumi ukuthi abantu bafuna ukudonsela ukuthi bangakhonzi ngosuku umlimi athi kukhonzwe ngalo. Kodwa ke iBhayibheli lona licacile and umpostoli Paul yena ucacile ngezenzo la ngembhalo yakhe. Siyabonga mfundisi. Ngicela ukuthi ingakayikhatshana enxa isikhathi sesingani sesithinga. Engxanye okunye okungasincedisa lokuncedisa abalaleli ukuthi ukwehlukanisa imithetho. Kunjalo. Ibalele ukuthi umthetho kumele abalaleli bayihlukanise. Sidweba umzile ukuthi nxa kuthiwa imithetho kakutsho ngithi nivuna akuguzelwa ngengubo yonke kule mithetho engaziguqukile right elithumi lichilo ukuthi singeke senze lutho ngayo. Yes. Noma siyayithanda noma siyayizonda. Khona apha kuyagcizelelwa khona apha kuKolose khona. Yeah, kuphinde uverse 14 uthi yena uyicimile incwadi yemilandu. Nguverse 1 uverse 14 Kolose 2:14 uyicimile incwadi yemilandu emelana lathi imilayo yayo wayisusa ngokuyibethela esiphambanweni. Right. Antu yezwa kuthiwa yincwadi yemilayo emelana lathi yikho khulunywa esike sabala khona kuDeuteronomy 31 iverse ngu26 incwadi eyabhalwa nguMose eyayilemithetho emelana lathi utsho njalo uverse 26 kaDeuteronomy 31 yiyo eyafakwa eceleni komthokotsho wesivumelwano. Kodwa imithetho kaNkulunkulu yayingasoncwadi kwakuyizibhebhezani zamatshe. Antu yebona indaba enxa yemfundisi khona ukuthi imelana lathi kokwenza bathi bona kayikhitshwe. Right. Ibona abakhangelisa ukuthi kayikhitshwe. Nxa bathi imelana lathi ayihambe. Yeah. Le okuthiwa imelana lathi ayisiyo elithumi. Hayi, emelana lathi yileyi okuthiwa ngikaMose. Yindaba yayimelana lathi ngoba imithetho leyi yayisenza abantu bathwale nzima ukuze abantu babebulala izinyamazana. Antu yabona. So khona khana kwa iprocess yayinzima. Kodwa kathesi ayisekho leyo mthetho sesiya kubani kuJesu ukuze senze njani sisindiswe. So iBhayibheli nxa ikhuluma imithetho elithumi ivikela thina ayimelani lathi. Hayi ivikela thina ukuthi siphile impilo enjani ende. Yikho imithetho la singayigcina siyaphila impilo enjani enhle. Khona apha emhlabeni la khona apha emhlabeni. So leyani imithetho elithumi ayisiyo ukuthi ayimelana lathi. Okuthiwa imelana lathi yileyani imithetho kabani kaMose. Ile zinto eziningi ezokuthi ungazikhangela compare nxa ufunda kuTestament elidala uzabona ukuthi sesiku advantage kathesi ngoba sayilandele leyo mthetho ngenxa kaJesu. Wathi umele uxotshane lejuba wena uzulibana nxa ungumnyango. Bafundisi isikhathi sesithinga. Isikhathi sesithinga. Mzuzwane emlutshwana. Siyabonga. So esingakutsho lapha ukuthi uGalatia lencwadi yabaseKolose zikhuluma ngomthetho kaMose.
okuthiwa yi-ceremonial law. Amalanga wonke okukhulunywa ngawo lapha lamasabatha lawa akhulunywa ngobuningi ngamasabatha emthetho kabani kaMosi kayisilo sukulwani lwesikhombisa. So kuqakathekile ukuthi sikunanzelele ukuthi uPaul kasusi usuku lwesabatha olusemthethweni eli-10 hayi kodwa addressa amaJuda ababefuna ukugcina imilayo yabo bona sebengamaKristu. Kuqakathekile mfundisi ukulandela umthetho kaNkuluNkulu kulokulandela imikhuba yabantu ngoba kayisisindawo. Siyabonga abafundisi. Indaba le balaleli nanso izakithi asikhangeleni iBhayibhili ukuthi uthini uPaul. Lencwadi engilitshengise yona when God said remember izakuncedisa. Funda lincwadi ufunde leBhayibhilini ngendaba kaPaul lesabatha. Kazangalwe lalo uPaul isabatha waliphakamisa. Mkhuba emaJuda yesiJuda yadlula kodwa isabatha lemthetho eli-10 lokho likhona. Kasidibane njalo kuvike lilandelayo ngesikhathi esifana nayo. Siyabonga.